Tinapalabas, nalpasan ti blessing ti skwilaan ken simbaan iti Purok Berde. Iti day tangal daw, naragsak amin dagiti tattao. Nagkaykaysada ng sangaili iti padi ti ili, ken ti mayora ti ili. Kabigatan na, nagpaili ni Edmar tapno mapanda kasarita kini Hepe ti mayora, may papan iti pan na kairugin ti kalsada. Kabayatan na, ijay umadala kay Sabas ken Bakit Dora, napan nagsakdo iti inumenda ti lakay. Nagbati ni Bakit Dora, pagamuan taday masidag ken kuana. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Mabalin ka diti makiinom iti danom abalon nyo. Mawawak ngamin. Ay, wan Ang orayon talabasitan ni Sabas. Tanapan nagsakdo ija upog. Kat medyo adayo tinagsaktuan na. Ay, wan gayam. Agum umaka kadimat. Apay nga adda ka ditoy. Ayan ti umam. Tada kamin salaang ti agum uma ditoy ka ni Sabas. Sa anak nga agum umana na. Imayak lang na ngayo. Ngamawan ngamin balon ko adanom. Iso nga agsapsapolak iti pakiinumak. Taga ano ka kade? Balasan. Taga Purok Berde, nana. Ay, nagriga ti umay mangayo diti kapambantayan, anya. Ngam kasapulan mat ngamin, tapno anda pagtungo. Nang rona, nukasta pa nagtutudo. Wen pudno tako naam. Ako, Dora, bakit? Nay, aday tan ni Sabas balasang ko. Makainom kamot laungan. Agyamanak, nana. Dora. Ay, di kan agman lang nga di ta Sabas. Mutuyan day tadanom. Tabukbukak to'y tasa. Tapno makainom batan to'y balasang. Adto'y bakit? Wah. Abtoy, balasang ko. Agyamanak, nana. Basta, nagpakita ka ni Dora. Agyamanak, nana. Sige, tata. Inakoy. Agyamanak manan. Ay, wah, mabit lang. Napanan lakay. Ay na. Nagpintas matanday jay abalasang. Nagatidog tibuok na. Bakit? Ay wen. Nalipatak matan adinamag tinagan na. Taga Purok Berde ka no? Awanan Sabas. Managlilipat akon talaga. Jakman la dinamag tinagan jay balasang nga imay nakiinom. Amom ka day, no asino day jay. Apay, amom day jay abalasang. Ni Rodora. Anya, ni Rodora. Ay, Sabas, sumgarak. Nay, day tabuk mo, Dora. Nagtatakder damutan. Sabas. Ala. Gusto day ta apa nagbutang mo, Dora. I-relax mo man day tarik na. Sige, umangas ka itinaunay. Ala na. Ita, nakita mo ni Rodora. Ay na. Una makayat mo ang makita ni Rodora. Ita, agbutang kamot gayam. Ay na. Sabas. Isugayam day jay ti Rodora.
taga Purok Verde. Ay na, nagpintas gayam. Wen, ita nakita maun. Wan, nakita ko. Boss Marcos, talagang awan ni Dolores iti balayda. Naminano na napan kami nagpaliw ijay, ngam awan tao iti balayda. Kasta. Sige, takuwatan yung aron ti pagnanagdan na. Ngam, adamot iti pasken ti purok. Maysa ang mga asikaso kadag iti tao. Sige, takuwatan yun no sa dino ti pagnanagdan na. Boss, talaga kadiak kayat yun ni Dolores? Wen Mortayo, nang runa pa'y nga agayatak ken kuana. Ita, gaputa ad-adda pimintas, ken si Mexi. Huwag nga rod, boss. Kimutong ni Dolores. Udno dayta Mortayo, iso atakuwatan nyo, no sa dino ti pagnanagdan na. Paula, amom ka dino sa dino ti pagnanaadan ni Dolores. Ha? Apay adamdamagan nyo? Kaya't mila amamwan, tawan magta ni Balayda. Apay ko mga ibagak kada kayo. Amom ka di, Paula. Yak mo adamot ijebalayda. Awan nga ro di jay. No kasta, yak mo. Ngamin, saan kon anak kasarsarita ni Dolores? Sige nga rod, ingkamin. Awan gayam. Laglagi pa tayo na ibagak idi, Paula. Iti ka nito ada kami ti makauna kini Dolores. Isublim ti kwarta nga ininted ko ken ka. Wano saan? Makiasawa ka langin kanyak. Anya? Hoy, Mortajo! Pakpakawan ti makiasawa kan ka? Saan ka kayat? Awan to ti mabalina, Paula. Gaputa sigurado ada kami, ti agbaligi. Kat di mo tumatan may subli ti gatada na ited ko kan ka. Gaputa inggulpim samit ten iti kawas mo. Dolores, umulag kaan, agawaam, adada Mortajo. Wala na. Ay, nabanlo ka katimbaray. Naimbag lakit din ta nakitak da Mortajo nga agturong ditoya. Iso ang nagtaraya kun nga imbaya. Madamdaman tulaangan ang mapan ko kasarita ni Marin Adja. Kuna kat adito'y ti pagturungan da Mortajo. Bakit lumen? Naimbag nga oras mo. Kastamad! Apay, anya ti kasapulan niyo. Adala damagin mi. Sa dino ka di ti pagnanaadan ni Dolores ita. Apay nga awan ti makaibaga kadag iti karubayo. Ha? Di balay da ti pagnanaudan na. Sa dino ko maapay. Awan ni Jai, tunggal mapan kami. Kanayo na nakasara ti balayda. Ha? Ang mga madayon. Takasta ngamin tinakunana idi kanya. Ang mapanin agnaud ija ili. Ngamin, mabutang kano kada kayo. Anya? Kasta mo ti imbaga na idi kanya. Ngam, adamot idi paskan. Ay ngam nalabit, nagsublin ijay ili apag nanaudan na. Podno ka di ti bagbagam, ha? Wan man. No kayat yo, inkay sa pulan ijay ili. Aaguray kayo. Apay ka di asap sa pulan yo. Gapota kayat nga asawaan ni Boss Marcos. Anya! Ket no agasawa dan, swerte ni Dolores. Tagbalin a reyna. Saanan nga agrigat, gapotabak ng met ni Boss Marcos. Nagdudu maalugar ti ayan ti dagana. Ado ti kwartana. Ay, Isu anagasat ni Dolores, no asawa ni Boss Marcos. Agnam ay lakit de. Dolores, talaga adida ka inggaan. Ang mga no agbalik, hidakan ka. Isong aganat ka. Wala na. Ay, delikado kan samot kan dito'y purok. Balasang ka. Saan, Nana? Kabaala ka sa lakniban, tibagi. Di mo maibaga ti kasta. Lalaki dagi jaya.
Kat amangan no anya ti aramiden dakan ka. Nana, Masapol ang maamuan ni Edmar daytoy. Kas tati imbaga day ja amortadyo. Uwan barok. Asawaan ni Don Marcos ni Dolores. Kasta ti kunada. Ay, sapay sa bali ti ugali day jay adon. Aramiden dati amin a pamuspusan, tapno agbalege. Ay, Kasano itan? Anya ti aramiden tayo. Amangan no maisagmak ni Dolores. bayan nyo, auntie. Mang panunutak itinasaya at amaaramid. Anya nga tanong mapanin ije syudad ni Dolores. Katagadal. Ha? Saan mo kadi matulungan para iti dayta, Edmar? Amangan ngamin no maisagmak dito eh. Sige. Ipamuspusak deta. Ket mayatim bagam. Mapanlangan ni Jesyudad. Tapno mayadayo kadagiti dakas at tao. Ken tapno agadalen. Agyaman na, Edmar. Ngem magkayat na nga ta. Kasarita taan na imbag. Sige. Kasarita ta, may papaniti dayta abanag. Tan na kayo akayat ni Dolores. Isungay lamlamangan na kayo. Iho, makaritak iti dayta nga imbagam. Ngem, saan amabalin? Amin akayat ko, maaramid ko. Kat no di na kayat ni Dolores, pues, agbalin nga rod abalot ko. Tabal balay ko. Ada-kada kayo dayta, papa. Saan ani Dolores timang paay iti kalikagom ko? Maramid ko ti kayat ko ken Juana. Ket awan ti asino man ang makalapad kanyag. anya? Sir. Saan ka di anak kababainan dayta? Mabaina kun kada kayo. Para iti pagimbagam daytoy asing-asing miki ni Rodora, Dolores. Saan kan nga ka, Dolores? Delikado ka dito Purok Berde. Iso nga umadayo ka laangan. Agpasyudad kan. Taagadal ka matan. Saan ka di akayat mo ti agbalin ang maestra? Tapno mangisuro kanto dito Purok? Uwan, puno dayta. Ang kaslag tokyad matiriknak nga umadayo. Nang runak at pampanunutak dananang kantatang ko. Da kamin ti makaammo kadakwada. Saan mi ida abaybayan? Isong agpasyudad kan, Dolores. Ay, jak makaturog sabas. Aging gaita. Kasla makit-kitak pailaang ni Rodora. Pampanunutak nga amang ano kala at nga agparang kanyak. Kita man, ket mabutang ka gayam ken Juana. Kwa. Sa kayat mo idi ama kita. Ibagbagampay nga awisek tito'y balay. Tagayam mabutang kamay. Kwa. Aginagaw tiriknak. Mabutengak asaan. Mabutang ka. Ta siyempre, natayan ni Rodora. Ket kararwa na laeng ang tinakitam. Itilikodan da ita. Nasingpet. Sana ya. Wen. Nakais-isem pay. Sakat na pintas abalasang. Iso nga awan tinasken apagbot ngam ken Juana bakit. Ket nalabet. Kayat namet ti makipagayam ken ka. Iso nagpakita ken ka. Aya. Iso nga inton maminsan ngagparangken ka. San kan ngagbutbuteng pay. Gapo, awan ti dakes nga ramiden na ken ka. San ka ngagbutbuteng bakit? Wen. Sa anak to siguro ang mabuteng lakay. Tamok mo't ani Rodora dayjay. Hala, maturog takit din bakit. Wan baro, sana parikot na ita. Nasaya at matapno addan to taga Purok Berde ang maestra nga agisuro. Napanunot ko ti kumamang manen kada kayo.
May papan iti dahi ti abanag, Mayora. Bareng matulungan nyo. Sana parikot, Barok. Kunakmat kan ka. Basta para iti pagsayaatan ti umili, tumulong nga. Mabain akon kada kayo, Mayora. Awan ti rumbang apagbainam, Barok. Kan maysa. Ti anak kunto ti makaammo ken ni Dolores. Inayon nanton kadagiti tultulungan na nga estudyante. Mayora, Saan abumdeng at tumulong ti anak ko? Kadagiti disidido a makaatan. Rodora, kasanudaitan. Agpasyudada kon. Jak ko makayat umadayo. Ngam, kayat ko ti makaadal. Nangro na pa'y, tadamang paadal kanya. Di ka agsangit akasta. Dolores, maragsakan akparakan ka. Agsingsingpat ka ijay syudad, ha? Uwan, sa bagay, umayak tumatlang sumarungkar. Agawid ak tumatlang, no agbakasyon kami. Rumbang laang, gapot ka iliw kanto. Rodora, agyaman na ka. Sikatin nang isingasing kan ni Sir Edmar at tumulong iti panagahadal ko. Gapota kayat kumat amaragpat mo ti kalikagom mo iti biyag, Dolores. Kat ikarik, saan ka amapaay? agyan ka pa lang iti syudad. Nga oray awan pa iti panag-enroll. Sana bale, tadamat aramata makwarta. Ikan kanto iti kabukbuko da makwarta. Ken, adda pa iti nagapukin ni Mayora. Ti pag-enroll mo, ken ti allowance mo. Kalpasan na, patuludan na kanto ti anak na nga day di Amerika. Agyaman ako unay, Sir Edmar. Oh, apay nga rag nagsangit ka. Gaputan nagsaya at kayo. Uray ni Mayora Silvia. Nasaya at gaya matalaga ti panagpuspuso na. Iso adi mo sayangan dito agundaway, Dolores. Ragpaten ti kayat mo ragpaten. Tadamang tulong kan ka. Winsar, ikarik. Igad kunto ti agadal. Agsingsingpet kay jay syudad. Namnamahag ti panagbaligim. Winsar, ipanamnamak day takan ka. Kan ni Rodora. Kan kastamatan kan ni Mayora. No adda parikot mo, umawag ka lang kada hepe jay presinto. Isudan to ti makamo amang kontak kanyak. Kat ijay syudad, makipagyan ka kadananang ko. Winsar, katagyaman ak unay kada kayo. Nana Lomen, ayan ni Edmar. Awan, nagpasyudad da. Intulod na ni Dolores, ijay syudad. Apay nana, anya ti aramidan ni Dolores, ijay syudad. Mapanagadal. Isu nga intulod ni Edmar. Anya, intulod ni Edmar. Kaya't nasawan. Isudan? Anya ti ibagam ka ni Edmar, aya. Kwa, awan nana. Sige nga Rod, inakon. Nagpasyudad kaya ma? Agadal kaya ma? Masapul amaamon ni Mortadio daytoy. Saan amabalin ang makaadal ni Dolores? Saan amabalin nga artapanak? Masapul asapulan da ni Dolores. Kat di da itulok nga agadal. Saan amabalin? Oh, aday ta. Agkape kan, Dolores. Sambutan ta napudot pa'y. Ala, pasensya kan sir Naladawak ang nagriing. Nabanugak la siguro iti biyahe. Amok day ta. Ken awan mo't parikot di ta. Dolores, padasam ti makipagnaid dito'y balay. Ninanang ken itatang ti makadwam dito'y. Ken addamat ni manang isay akat kadwada. Iso ti katulungan mi dito'y balay. Sir, amangan mat no kababain. Di kagbain. Tanaanos dananang ko.
Ken ore ti kadwami ani manang isa eh. Sir? Sige. Agyanak laangan ditoy. Ta isupay ti pagabang ko. Kan tapno makatulong akmat aditoy. Saan la adya agaw awat iti kwarta ter aramida. Sika talaga. Winmat. Masapul mat at supapakan ka, sir. Tano di gapukan ka, sa anak ko maama ka enroll. Nakman kiti idaliman. Dagiti plato ako nak nga idalimanak ko. Agkarkaraw da. Kat maikarkargadan iti pagikan iti plato. Ni Rodora lakit di dayta. Ay, saan nakapinanawang ni Rodora? At dagayam niti balay. Kat iso dayta agisimsimpa kadagiti plato. Rodora, makamukan numabisin ka, mangan kalatta. Agluto kalatta, no di mo kaya ti masida. Tane, inakasikaswan dagiti mulak. Ne, nalpas nan nga inkabil dagiti plato iti pagikan. Agpumpunas mo't ita iti labisaan. Maigargaraw ti trapo. Ala, makamu ka nga ro dito'y balay basang. Juan Mortadio, agraraman day di a Dolores. Iso ati makuna, ingkay sapulan ijay syudad. Ket tiliwan yon, makaamu kayon kan kuana. Sa dino a syudad ti ayan na. Nagado a syudad. Ije Manila. Ije Baguio. Ije Santiago. Wano anya? Diyak mo, basta ingkay sapulan. Apaya bilinan na kami akasta, Paula. Itihan niya aga po? Diyak kayat nga artapan nak ni Dolores. Diyak kayat anangat nga tunto ngam iti siyak. Aniya. O din kamot agadal. Ha? Tapno di na kamartapan ni Dolores. Ingkamot agadal. Anya? Aramidan nga ta ni Paula ti singasing ni Mortadio. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Rodora! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Rodora!